Aruti wira ya kuma honge-ini itiganite cia aruti wira wa thirikari marokire gutabania mururungano kinyagia bunge-ini ya bururi guku Nairobi makiregana na riendekithia ria thirikari rigie urihi wa igoti ria waki wa nyumba cia raithi mutarataraini wa kigina kia mwaka wa 2023 2024. Ciama ici ni hamwe na Ciama kia rigitani kia MPDU, ngwataniro ya aruti wira thukuru-ini cia university UASU, ngwataniro ya rigitani gikiro-ini gia clinical officer gatagati-ini ga ciama ingi, na kuringana nao ihinda-ini riri namba nene ya Akenya matiri na uhoti muiganu wa gukuithio murigo wa igoti. Thirikari ni agire gu come out yuge wega exactly uria arenda gwika tondu kuringana uria tuonete ni ta university irenda o kurenga mbeca na ni ta thirikari irenda o kungania mbeca matai na mubango uria magwika nacio. Workers are not desperate for houses, and even if they were, they have got the means of getting houses. Mambo ya housing hii imeenda. Maritie na murugamo mwe na kuiguithaniria ati mu Kenya niwe ubataire gwituira matua makana ni akwenda kurengwo igoti niguo akorwo agiakirwo nyumba ni thirikari indi ti na njira ya gutindikiririo. There is no taxation without representation. Mambo ya watu kuamua mambo ya taxes kwa barabara haitawezekana. Mambo ya taxes itaamuliwa na wabunge ndani ya bunge. Our main aim of petitioning parliament is to ask parliament to reject the offending proposals, taxes, levies, whatever they want to call it, even they call it tithes. We do not want that. Kuringana nao kwambatira gwa thogora wa indo cia mahuthiro ni umwe wa murigo muritu uria utitikithitio a Kenya, na uguo kugathikwo kwa igoti ringi ni ndeto igukorwo ikirituhia muturire na gikiro kinene. Sasa mtu iko na shida na tumbo, ataenda kwa nyumba saa ngapi? Ataenda kwa nyumba saa ngapi? Nani ana kwao hapo nione kwa mkono? Una saa hii mtu amekuja kwa hii hapa kwa hii sherehe ambaye hajamuka kwake. You campaign to employ these people, get them employment. You campaign to lift these people, lift them. But don't borrow money from poor workers to fulfill your ambitions. Maugite undu uria wa bata ihinda-ini riri ni thirikari kurumbuia garama ya muturire ithenya-ini ria kugathika magoti maria ti namba nene iri na uhoti wa kumariha. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.